Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровка жаңы иш бөлмөсүн көргөздү. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровду УКМКнын жаңы имараты менен, анын ичинде өзүнүн иш бөлмөсү менен тааныштырды. Elimizde jurtubuzga xizmat qilgan kabinet bo'lsin. Ko'rik bo'lsin. Biz elimizde Arjoqtoy kabinet bo'lsin. Rahmat. Nalısınız? Çok falan çok hadi olsun. Onun kabinetler, röbotik kabinetler. Röbotik kabinetler bana. Burada bizde bunda çok kabinet eskisi boğaz ederiz. İçinde kabinetlerimiz. Bu Стоянка. 3 этаж. Может, такого здание olacak. Girip кетеді. Yaklaşık kayra yaklaşık кетеді. Машинасы да сыртта қалбайды екен. 700'e жақын машина. А мұрдақлар бүт сыртта қалып жатады. Көшеде сыртта болу керек. Көшеде болу керек. Кабинет.